Nah, lemak nih aneh. Bang enak. Garing ya, Pak Rusli. Kelemahan nih makan kemplang tununya. Kemplang tunu. Kemplang tununya Saki ya. Iya, nah tuh kan lemak nih kami makannya pakai cuko. Nah, ini nah. Nah, ini menghirup cuko nih. Pak Herman juga nih. Makan kemplang tunu. Biasanya kan asin, sekarang ini tidak terlalu asin. Nah kan, lemak kan? Ini Pak Herman lagi makan kemplang tunu. Tuh garing nian kan? Nah, ngirim cuko. Musuhnya kemplang ini ya. Nah, woi lemak nian. Tuh, ini nah, kemplang tununya nih nah, mereknya nih nah, Saki. Nih. Kemplang tunu Saki nah, siapa yang nak order nih? Nih, ya. Mantap nih. Oh, keras.